O fautuaina le taʻitaʻifono le lakapi Samoa o ia foʻi o le taʻitaʻi o le ituagai le palemia ina ia tuese feeseseaʻiga faapolokiki ae sainia loa le fesoasoani tupe le ua faamatuu mai e ausetalia mo Samoa fiti ma Tonga saupoga le mea Jackson Madafa. E se lau miliona tala Amerika le fesoasoani tau tupe le ua mai le malo ausetalia mo Samoa fiti ma Tonga e atina e ile taʻalongo le lakapi o le nese le nina sauna le taʻitaʻifono le lakapi Samoa o le taʻitaʻifo i le ituagai tui le epa lupe sauli ai sa i le malilangoi e o mai le so o le o toso lava e Samoa le saininga e pe ona mo o mia mai e au se talia o le tolu vai asa taluai na whaamunina mai i tui le epa le toa o loo iei nei. Mai Australia nga mai la o mankalango ai ia kako konga fiki ea a mai lola se lengi whakupea i kako la kapi mkwa lava Se lengi me kau kalonga la kapi kalonga le o fiki konga mkako ma whailola ko kongu la avelo le prokeki nei e mo kung umay kokot avel ai saulole unga Australia e kau whaawalang pel malo lo nga kau saigi le kai el malo swa fika ulila nga le nga fenga mako ya lole o lol mako komiki ave ya fieme se va ile umi famkala ya fieme e fa melo me ya manga ya e ka ki fo nga se yo fa ka wa la vinga ma Australia o vai lo ma sing o fa ka wa ya o mai fo elo e sa fieme le fa ya ele sai ya fieme e alo ko la yo fo ya Australia le kai komisi Australia ka lo ya ko pa wal me la fakali o sengel malo danga awala mel malo e ave melo la ma nga ya keri ala sai e ale fa la o fa lo la fo wo ya la se fa ya e ala fa la wo lo malo Australia ale kuranga la nga le fakali nga Ai ol vai asala nei, walipatia mai ele ofisa fasala mai fafo, le tatalo mai o fiti matonga ia Samoa, ina ia saini aloa le malianga, pe taile lipoti le APC a au se talia, o lo lipoti a ile finangalo le palemia, la aule le mali toa polo te eva fosi, e yeiso winga fia faya ile komiti fa afoia le lakapi Samoa, e au fia ima lave esea, o le te fono lo ia ile teminei, o le te itai o le tuangai. Inua tā pāse finangalo tui le e pailana whilo inga, ma ofisa whaasala la wilia so. Ele mkua makanga, mtua matanga o ye koe ngā whainga. Walua kui whafol mo mol whai me whapiko, ma porkiki le. Le lai whafonga mai leo tunu, e au fia ia ma whanau a elato le langolangoa ia le fast le lawa no tia uma ia tupena e mai whai ai le ia lakapia whanau o le filifilinga fo i tama e la fua ia elato o avem whaiao e lato te whai elato filifilinga o la ulala tu alalo Maka le whaia ngi kua lalo e leanga e whanau le atunu. Nā tua lalo e le leia e tālonga whanau Samoa. O le luia tui le epa i le palemia. Whaila mea kong. Whaila mea kong. Saingi le mea. Wa ai le saingia. La e au te longoa ia Australia. E ala no le saingi. O le mga o le palemia o Samoa. E whaapolo kiki nga whaile ka alonga ele o se whainga leina anga ia luma le ia le lakapi o le lakapi a whanga uma Samoa e le lakapi nga whanga o ko wo ma e la tau e langalanga o tau le mela le ala whatuanga e awalatu le tapolo kala me la uri saingil le awo ele
le mataupu lea. O stasila na fasili la fasilingi ai, la auli ila na whailua inga ma ofisa fasila lau ma lautu stala, lea e whaia i aso wharaili o vai aso te itasi. Whaftai taloia le i a whea i lau sananga ia le mataupu lea e sotanga i le lakapi, o le atina ina no tatu lakapi lea o lo ania i le silia le paitau miliona, sala miliona tupe whapea, o saini tonga mawhiti ai le i saini Samoa. Te lo lape te fia saunoa ia i taimi le nei. Ia whaftai, o koe vai ako for vasongi, o sau fōre si liu se kelea. O le whai mai, o missed out, e Samoa le diol, o le se lau miliona tā la Australia, ai le eise lango le malo, i le diol lea. Mor si le fia le tātua tunu, o le tau whatu langa le fianga le malo le tio lea, o mana mātou teranoa ma le malo Australia, o le fund lea, o le ua ui me le malo for the first time. Taimi mua, o le uwha apea mai ei Australia, le 5 miliona lea, mo le 5 tausanga, 2 miliona Australia le tausanga. E watu e soani i le lakapisa mo Super Rugby. Ai whapea mai, e ele involvement le malo. E le o avesa oa i o le uni lakapia Samoa. E se ilonga i sengi le malo. O laula tala na whai le malo Australia, whamanino mai le stena le malo i le tuperea. O te le mana i saini le malo, a e o mai mania i a inga whapea, e le i eise limo le malo e a fia i le lufi ino le tupelea. A whapea lewa a mai e le malo Australia, a fia le malo, e te tauna i e whainga whawai. Ma whainga e a fia ai le whaasoso ino le tupelea. Ina i a mautinoa o lo sao masanga tonu i le tūlanga e whaale e la kapi Samoa. O taimini, e le te nā masela ina le tūlanga le il tato ina la kapi. Ma ele o whaaloa fo iau tala le tūlanga i le awala tue whawholi ina la kapi. O umana o lapata ia mua, ma ai, awal tue whaaporoki kia le whaingo le ingi la kapi. Tala noa tūlanga la kapi i le tangata ta alo la kapi, ma ia run lele iuni i le me tauna iai. No wāmia lele ngā tia no wāmia umalawa, tai fono, ma perestene o iuni uma, misaro iuni uma, Samoa a tol sfurun mato i. No whaalia lo iai o lo manatu lea, vai o to. O lea u whaimel malo Australia, e iei lea ia le malo Samoa. Whaatonton wel tupelea, mo le iuni lakpi. No tau alo le iei, manatu le iei finangalo le malo. Toi titia tato le qualify. O la larva ingol melna, o le whaale tonu na le iuni lakpi ilan pulenga. Ma ele whain tato toi alo le melna, o le lakapi, o le tato ta alonga e pele ia tato. Alal mele tato vai el temini. Le anga results, le anga le pulenga, ta ape solo, misa ta malatapi, ta tuli coaches. O afordingol melna. E leo tūlanga le leile pulenga le iei le temini nei. Mai wa umana avela utua lalo. Perestene umano mai ATOA mana nao involve le malo le melea. O no to role o suito pulenga. Pau na le awala. E sanga ton wai me ie fatu el tato malo. E lau fai mai le sef sosani le malo. E oba ma le miliona ta la sosani el malo. O le utos ma le sifa o i tutino le malo. E fa fensa au nova pena al te telefono le sef sosani el malo. E le lau sau no mai nei le observa o leo mista out le tio. E le mista out se tio. O leo te whaatali e le whaiunga Australia. Where does the government come in with this money? Se ilonga lava iai le control ATOA le malo e whaasoso le tupelea mo le uni la kapi ATOA. Wa mai uni am whamea lauli, we need help. E leo o atu whamanuianga i lungo le yungi. I lalo ia i la tau uni laiti. A le tau te lore lei lava, o lo i so soani e mai for the World Rugby. I so soani lava isi malo. O mai fo i whai unga na whai konsale i nei i la tau na
hai le uni lakapi vai po lan mele watu wala ma se company to fi sponsor tato manusamo o mai foi la ia tau fai unga o susu e ngomana power tati ale SUI al pulen ele to fi sponsors la ele lau tu e fa pena ile awole tunu al me lau tato vai ele o develop mai le si unifo le mona la capile o sa o fai le si franchise fo ava verta to manusamo ai sea wale la vala por kikire ya tato ne it destroy our rugby upsa ona ale fai la semen o tele lo po fe o il tato yung lakpi o tele lo foi po fe la o ye lu mana yo le lakpi isamo ela e fa sa o le me fo le auto se observa na vili mai le message mai le ai kom sin Australia te fa manu ru mai te la udi e se isini le message le wa mai o le fa tali atu sa mo e saini fa mo ne in condition e ia inga e ia le lima o le malo la o mana fai le Minstau Sports la ia le Cessnock la toi fa ma po umatulanga e ilo il fa so no tupe it's a huge man ele vale foi Australia el fa pe mai 5 miliona ele 5,000 e tu fa pelang la tilo o le fa de tono pulenga lakpi le la wo mai ne le malo ale sai ni le malo endos ele se tupe so simple as that ela o mano o fautua i perestene uma matangata uma ia i le tūlanga lea ina ia o e fai unga e sui la tupulenga e le to e alo fo i se upupo se tala la me le fai le malo tau manei ana fa matu le fono nel ta i lima sfuru wafe ta i lua se la wafe mo fa leo maleta alo fa le leo maleta alo la tupi le o tau pule nei le stadium fo i tai tonga mato lau fa solo o lan melea o le la kapi ala va fela ntato weta pena le fale au le ano fale mo kwa okia ire tau ntato fata mala melea e tau tau tino le solo hapa malia ala to uma ia a fie fai ngatonu va por kiki ese tu ule ta alonga ia ila to o to sisila ya soia nai to ina sa ia tata penanga mea ai ma se vesi ala isa ala inku penga kai ala meno isa mo nai lungo le rank tato pina ule lo langi sevens ala me ka ko foi inga ia ule ka uri lo langi e tu lango le muswa e ala no mai tamata alo ole fatu mo le tulu they pay their own fares na to fa longo itala coaches sai they come with their heart to support their nation ye mal ma fa ngala if you offer lo fulan mona mul mansamo SSL observer again SSC o tele i fa pe wa misi le tu langal tupe la e fa tali mai le officer Australia el time tau usaini ai ona le o te fa tali conditions here o la le afianga al malo langa mai tupe e sa yo e fa le ton o le malo le nendos o le fa tali le malo Australia po le tanga al malo sa molo fai o mona sai ni fiti sai ni tonga ele tupe le fa malo fa mai le malo Australia mo le fa atina ino la capito tonu o atunu nei o le Pacifica e querer coupe se lo di mas fu miliona kala Australia that's a lot of money e mai develop la capi o man sai ni fiti sai tonga a sa mo ele sai ni la me o tua ye no sai ni sa mo o fa longo wa mai le forsanga la fionga ile te le tuanga o yo te fono o le ni capi e lu ye le palmia to put the political differences aside e fa tino le mele a wale atina ino la capi para fa manga le palmia e ese foi le mena kilikiro le palmia ile maka pungi ele ka o nga vave sa mo sanga fa uma o to tira to nel potile later where is set up seven and I thought famale la kala ala seven
Samoa could lose out on 150 million Australian dollars Pacific Rugby Development Fund from Australia if the government does not agree. Samoa could lose out. I don't think sa arkala wa misi. E ono misi le whamanianga mo Samoa pe a le seini de ma la nga fa Samoa kope. E le lainga le Samoa sewa. Samoa could lose out. E le whamailenga Samoa missed out. Au tato yen mata pulo lakapi. Here's the question for the telephone lakapi Samoa. Lau sunga tu lepa. Did you know na yaini kona sale na o mai e faise survey wale koe mongi sponsors. I saw the recommendation of consulting a le SUI le board ele koe ingi sponsors. Nang level wa tu o sai mai le tunu ulungot po kala meltdown ne. O kuile epa wa kere kupeu. O le upale ka o le ngau. Ngau ile la kapi tararara. Can somebody prove? Don't tell me. Show me. Show me a misappropriation of funds. Show me in figures. Nga misappropriate. Ele te fono ni tupe ale uni la kapi. Langa ele fong ele melea. Ele fong ele melea. Ele fong ele melea. O le kua ia ele atunu. O le te fono le uni kapi. Malana komiti whafoe. Everybody is singing the same song. But can I ask you, on my last program this year, can you show me the records o si pela mai ai nga ngau ier kai fongo po sunga kuirepa ni kupere ngpi dangon kua inga ele ka nga ole me manino le forsanga le palmia. The current government will never work, or the current government will never be able to work with the current board. There is no way. Ema fa nga lo fa kasi kapingi kalo ingi. Le finga maron ngi. Malakapi Samoa pe ai pe lau to komiti fa foelea. Sa filifilia e tusa malefa sino manga or fa a viol la kapi Samoa. The current board was elected according to the guidance of the Constitution. La kapi Samoa. Ele mo nga kalepe. Eseisi. No other force nga sau mai fa o nga sofa le kofia ingo le komiki fa foela la ngale na tu ile e parte ngata le de tono le komiki fa foe o la ia I mai sila wi au le tunu. Yes o la ia mai si foi pula le tunu pero elenga ku dia pa ma foi pula nga la ia mai sila wi au le tunu I de tono le komiki fa foela o le la kau ba ngi o le la kau le vea koe mai skanga kau le po ai po tu la e pa le tangata le anga I le saunanga ele fionga ele li palme. He will never be able to work with the current board. Ale wo foi mai li palme. E wo foi le fongo. Ele skengi sapien en zuma lazum. Falala er kupele mai malos ka li bla bla on mele em vengopu. Pare le ma fai. Ona yes le barol kupele pa le SUI le board la kapi. Now, let me tell you this. O le mele o te popole iai, o le tilo mai, a le pulenga, a le lakapi,
ale rangi ile mele la fight. Because I tell you this, ole pulenga ole la kapia langi, e loele la kapia langi, le kangaleka ke fongo. He's been there for a long time. Very recently, nga publish maya e kuilepa. Saulang a letter to the editor. Ila kau ole accountable and transparency. Let's exercise in the final or administration in Lungapi. To the eyes of the world rugby. Kupe umayanga may the real rugby. Wala ki nga ingon lakapia Samoa. The current board is being transparent, has been transparent and accountable. That's why they could go where the world rugby. Ila board le. Male ka I fongo le fa mai malo. They will never work with this chairman and the current board. Awaila le sang wisi le vale that development o lakapia Samoa. O lo upopolenga. O le ngayo inga kangoku le limo le malo I kukongu o le board. Ale la kapi Samoa sa filifili e tuso le fasilu manga la tau whawae. A le kangoku le limo le malo e lue le mele inga ia ese ai. Le wa makanga lue kui le fono le whai nema pelestene o sapionins umane atunu. I'm smelling something really bad here. I'm sorry to say it. Under the watchful eye of the world rugby. So la lan melvan. Ya arko fingor ka kay fongo. O le board na filifili o sui mai unila kapi umale tunu. La to te filifili sui o te tonu o le board lea. O le board la lea. La to te filifili la to te fono. O le structure nga al fak so longo le mea. Pero le mi ngoia ko le malo mi milo ko le mele ya ave ese le board lea. Ouch. Mana ngalen sa no nele fiong ali par mi o ko mai por kiki le I mouth kongol. Step away. Step away. But wait a minute. Mr. Prime Minister. That's exactly what you're doing. Esela o por kiki. Alela kangokul limor por kiki kongi. Is that? Huh? Is there a way emafayai? I don't know. At the end of the day, kako ke manga uma amai kupe. Say fiso sangi la kinga e la kapia Samoa. O le ngai foi mea ia o le fale kongo results ai ku inga kai fongo malanga pot. Wait a minute. It kind of way. E kau sa ai is going on kulepa. E kai fongo ia ai ku ia I le fai inga. E kai fongo ia ai ku inga le fai inga. I le arena la kapi. E kau e sa la ka fa longo le. Ile mea. Nga kupungi foi le mele la kapi avavau kan ka sa ile magsamo. Ra. Wale ilo kupe wale hanga le wale lo po feo avera. Au mangi. All of a sudden they've gone quiet. Fai ko finga. Avavau ya. Yeah. Because now wale inga ko sponsors. Sponsors ka ko la kapi. Well, nga ko ki silfia male ka ko ke ro ma. Wa inga ke fie sponsor inga le awe fai inga so. O inga ke sponsor inga le wale ko e or ke kofi. Alala. Nesa o el palmia ko kiki ka ko le qualify le World Cup. Angale qualify. Wale wi ngar makamaka le World Cup. Ole na te mo fai ya. Talse. Ai le sponsor fie sa mo sang fie million a sponsor se le au se au e fai inga so. Alang fai inga kuila really?
Koe. E kau sa o esko i. E ngofo i ngofo kai fongo. E kua i le fai ingor ka koma. How is that so? Will we be seeing any changes along the board? Will they be stepping down in the future? Of what? From the board? Would that improve the play? That is a very stupid question. I am not playing there. What is important is the money that must be provided. And we haven't got enough money. That comes from the government. That question is very stupid. Yeah, SSG. Ole fisili esa leia o fisili nga ko fisili sak o la me la o fai ka ko la piu o le hase me o fai ka ko si o me fai nga ma ku ka o ka mai te e le me la ki ro nga e ma o biefo ma bia pe mo sa ko vango mal fai a o po le manager mon samo we they have to front up ki le mga o me le se longa wa mo lo mal mon samo nga lo la ye ko complain mai ku fa mai o la nga ya ma le we need to front up. Yoi, ka ko fisi sa o i wa ki masalo. E ala nga leo ka mai ka alo lo ka NPC, ola ka kalaki. So ringa ka ngo i se agreement fo nga ni ko tia le melia. E mfai nga fo ka mai ka alo. E release ka ka mai. Just to add on to Omua, we have quite a few players playing in Europe and Japan. A clash game me ko club games. Ma game me le o le PNC mo le World Rugby qualification schedule. But yes, it's all le. O ke kala ngo fo na le I ka ko kamai nge le ko ke le kamai ka alo le mona le ka alo NPC ka mi nge. O fisili. Why o make available la ko le NPC not for the man sam. Lo yo la la ko kala ke kamai I lang ko yungi. So I ka kaula le no pi ni sa mo nga fisili mai maasi ile rugby union NPC e release aku ya kama ya longo winga ele o yese me o fai ka ko yungi o fisili nga ne fai ngi ye vai la le fo la ko ya lu ya skama le o ma ko la to ele o fai la ko me yo o fisili nga ne fisili ai o le kom fai le coach pupungi le yungi kom fai le manager pupungi le yungi va pe vonga ke o costa le ngolwenga who worry about your job. You can get a job another time. Ba umanga sero le meia. Afa pena no faying meia ka ko yungi. O bu pena. Pe ngo fa ku kai mo. To la forma ya. Fa ku pe ya lo sa vali mai. Lo vai ko sa vali mai le se la kapisa mo. Ongo le. O ka ngo a vesi uma la vale ka ko pole ye. Yo. Yeah, mai fa longo fo ile. Okay lo ka pia me ko kalngoi. E reflect me lunga resort je me le ku. E fiu ka ko nganga. Me kana hare. A fa ye ingale au e fiu tama ya sa wa ka lunga I lo ba ngolo fa ye fa ngomnya. Ka pela me ko kalngo ko contract ka me ele finga fa ye ko singa o me nga fa le yungi. E kalngo le yungi foi le yungi ka ko le yungi ai le ko kala ke kan release me ka me ki conditions for 1 or 2 games. Yang fa le yo le me ye ka ka PR person kala ngoi ka me ki kala ngoi ma ku ka me ki au fanginga o ku pelo in mau o professional ka pi o ku pe e ka si ele ai ngol kamale ka alu malonga ai malonga ma ku au fa pinga ngo ka ngo sa ka me ki ka ko sa mo e va fe ma ku o ka kula o la ngu e o fa ka se pinga fa ka amali ma ku o ma ku e fa longo I lang kama o wala nga fa ka ko al mele ko bunge e o pulsa lauso o le fa nga do nga ka nga ke fa ungo me ia le pe o nga kongi me al ko kongi me ka maki ia o le au nga fa ia le ka maki ngi pulo place ala via pion mele sa ungo me ti ala via ka maki o ia ko ia ia e fa e sa ul kala me ringi kupe a fa pelo blen ku problem fa ka ki lo la ka pi olo e na ngi ska lo ngai fa me wa e ringa ka ki nga ku lo ko pe ma ko le nga ringa alo ma ki ki lo ai me se la ku lo ka po a pe nga fa ko ke le ale me ka nga ko e su o lunga ko fa le fa mo ngi la see you're right there I bet you there are so many players that are wanting to play for Samoa. Absolutely. I was one of them. Yeah.
Because after the 91, I was like, I want to play for Samoa. But they're blocked. I'm not sure why they're not getting looked at or not in the system, because there are boys that would love to play for Samoa and are good enough. But why we are missing out on these players is really disappointing. It's hard for us to watch. Yeah, absolutely. You know, it hurts my heart to see. Yeah. And I know the boys are trying their best, but they're almost like they're restricted for some reason, where and it's either the game doesn't suit the way they want to play, or things are not, I not feel supported. It's just like a child. If you support your child as a father, they'll do anything. They'll excel. But if you just say, you keep on hearing and not support them, they'll just clam up and they'll be too scared to try anything. Pola mo le oso la o le fio kama mai ka alo o le fai fio kama mai ka alo to le fai me fio ka kanga ko le yungi they work hard le mo mo ya le tweeting o ma ko ya so la but ele ma se ku pe nga kai ale o kai mi nga lo le yungi everybody nga ko le yungi le smile ma fai me fio a ku le au nga lo no politics. No politics i kaiminga. Iwe, o ka ko ngo sao le la fa ka o ke le ko mai. O le fio ka mai ka alo. Stephen Bishop ma. Iwe. O le nga velo plus ko fo mai Stephen Bishop ko mai ko ka alo. O ngola, o le fia ia a ma ko vole samo. O la, le nga lu dua ka ri ungi o. Ti e mai e lango ma ko ko le nginga me penga. Le se polo kiki ngaso. People used to be in a union. They work hard. I mean, we mind. It's all about me. I. Fai keke. Elo se mele le menga me. Yo, mal I. O wa ko ai ya o ka minga. Yo, si me ya voi ya nga vo sa mo mai mo me fo. Le fengo fie nga va venga. E sa le mele sa ngo mai e lupo e cheiti. E pe falling me e o le coach e players pe o fenga ka mai ki. Pe falling me ka alo o pe o le o already e fe inga ron me pe fale ko ya sekwe. Ya le ka fa lo ngo sa ngo nga lo fa ya o nga me fa penga a le qualify po la vo. La no ku po ye me fa pe. La me le ko le freedom I kanga a va ko coach ya mangia lo ko wa ia nga ka mi kia la lo fele nga lo sa mo la lo coach fa pe players ya me lo ko po le mal visil kele e fa ngo fie la ko nga waki pe wachi ia coaches fa pe ale nga lo o sek u sa lo ngo fola ko yo wo fa ia wo review ko me ki fa ngo fie players e ma coach a o review nga la ko o ia fa ia le review la ko ma la ko nga luenga a de o fa la ko nga luenga e ka ko after World Cup, after last World Cup, falo ko wo sengi kon kala ki fami. Alenga manga o players. Ti ka alo competition le lunga I. Tier 1 teams. Ala wa kula ko sengi kon kala. Sengi le me fa mai e o lalo ka alo lalo I. O nga fa pe mo me kupe. E ka ki kilo kupe ka ke le o le kupe mo mai. Ka alo lunga competition le ka alo ngai kele, vo le ka alo ka alo. Nga mo o le kupe follow me ko menga aku sala le ki kilo nga kai ese me la ki kilo ya le ki kilo ku langa me mal malo si nga ka mai ka alo ma ko je solo ka mai